Kajan guasme de loide de lar de taloide de lar ne de shop kadiok ne den kon tin shagujo letkan mugwana jan kanwari ka ne de kon la tour ki tin lat ka drawing taloide long kadamar ne Doriy Ramkel Mungot ki University jan shamagwa shelat ne ka gwazi shanama shane draw kon my family. I think you can see it there, right? Again turo mo kateda talay mi dida long, you know, no shran chajilat kadwar mekan yana lada then kashe no. Thank you, I really appreciate it, brother. She land me did she lot. Thank you. And then kemush gada and then kajan mandara ke garan dol and kwala sholi dear nikos. Well, a family photo mishe tour che tour ke loda agwade yan no. Talay mo na diyan dara waga Dingo. Dingo, thank you. Larilan mo gwa na dyan kakwi drawing ka because be jipos ba ko larilan mo gwa. Talay mo na diyan dara waga damar ne Gatwech Chuol Gach ke turn to gwi kon ko totema kan turn to to ke turn nitin kon tincha draw chit kamen chi Doriy chator kachi Dingo chator ba. Jindamar ne Gatwech Chuol Gach mo gwa shila long ko kabyen nuare kabyen kanyal. Talwan mi di long ode gan wede wonyam de kon appreciation mi di de kon kamka ko be kulo wonyam ray lenekian dio jan gwaz dan de tok tin na me bu ko kos be kelga ya man la de to bla bonus ke jan tame me muguru je en woto bi ngar download Nuer keyboard ke smartphone ke do billing de be jogomo kamuguru je bo en woto bi Nuer keyboard ke your computer be download be jebo gomo linda chilorate the long mugur jabo en wo dong de godi website designing de ngach ke de blogger de create mug nogeja gora to be tutorial ten kon bunung ya bika gor ani bukono ko de kelga ye chane gora kamne Nuer konyal kamne lango dan kamne genial ki to reka kon to mugwa long chi to muji chane gor bana ke lat ke lodien gwa biatega mal goro to di subscribe to my YouTube channels kadi gorbo to mug no to di page body support ka Facebook my channel di gorbo ka website mo goro di access boni takelinga jowda.com kataka my channel blogspot.com bo jatin mo goro jabo di subscribe ki di gori mishale mo gwa tips di gori follow bo ka to ka tiende chalat ni bukano ko sbirkel ya. Bye.